Nirmala ken yam ka nas dialtin kontin barwani linguaseme. Te kon keler to go link to bana linguaseme ka breaking news ki ka to go rode kon ka link do badana chiki to ka ja. Bana right ka breaking news gwasmi shi deini kirma yadi te ken Nuer wayami shi karumtin. Ano kene jowadana shalaren wo deini SPLA IO kene deini ut commercial ke Thomas Cirillo ke ikuɔtɛria waken waken re which ke juba ke kor bana madana chalat gwasme bana jelinkel ano bana report en chano gwada bana jelinka ke kor bana main thing man chalat Ramadan en la quer ki mala spokesperson ko kuma SPLA IO bana madana chicken la ban jolinkel kenyam bana right ka tadan en chalat gen go chidini SSPDF no chicken te dadwo batama logor kan ode kan ke juba la South Sudan capital ka jowadana shala wa bon kum SPLA IO kana bon parliament shala nas men raike Cirillo na bana jelinkel ke jen gwasamene gor kon baran palpin la tok ka lingdien kenyam chana raicha kamandan ensure lot no gwada dan en shi kore twoktin bana je kon linkel ka do bana shalat ke je ate ga dor mishalat gwasame mishalat o ken charin realika ko bi ko kormo bi keneter bana je linkel reiler kana men kajan lerame milin kona magwasame chala do nene ci deini SSPDF wa chikerom kene deini SPLA IO ka cha deini SSPDF no cha ka joj chala do nene chinetin content ka bon en chalke NAS kenas la dung opposition party morai ke Thomas Cirillo wa ken children markel ke kume dakring machar wa chicken doran shal ke lenya town chicken cap no wa ken weekend alo weekend do badana we ke juba ka tur menen yen magwasa men me do lenya no ala do badana we ke juba jenen yen magwasa men ka jo shalat gwasa me wa chare realika ko de ken juba de ken yuan match no ka do badana shalat one edin ten winemi till a resident kitin kon inte kalenya gwada dan en chireke toktin doba we ke juba jaladan wo shi SPLA IO ken nas wa charin mat ke chiken kuma SSPDF na chiken yan mat ke jodan shalat nas chunga ke National Salvation Front ke chale nas bani movement tipa rodian mat kene kume SPLA IO ala kume dakring machar chikorian mat re wichin binemi ka chikan korean chikana ter ka ngai kona ka central ikuɔtɛria but kenyam me to ko western ikuɔtɛria antama wa weekend wuka ka juba ka jodana chalat ne de tin binemi chikala do ne cha coordinated attack cha jala do kume SPLA IO kene nas ko sharin mat ko bika letkel no General Thomas Cirillo wajen ledaki ikuɔtɛria no wonde de keli uteki ikuɔtɛria jen meshe gujeno chaje jugono bikon mat kume dakri machar la vice president reng machaten wa meche gujeno bigorian capkel wa chunok ne kel ko ngejeno korean karodian nyinken ke kum kirm yadi chikan bulongoro animi chigorian capkel kana kume SPLA IO wachuren chunok ko chi wurin chalke Nathaniel yet chigaroi kene Thomas Cirillo so chikani gujeno ba Korean bika dejen bikane join together ka bikan wahre wike juba their joint movement toward Juba signal a possible escalation of the conflict ka jodan chalat ga gwasme mada chiren mat keje ka tadan chalat keje waken wudiere wike juba wa kor ki mijia ka dobran chalat keje but kume jela do chane kien cha ka joj dordan and dan and ticketing kajen lerling kon mo gwaseme wa ka jodan chalat gwaseme ko bekume dung SPLA IO bekanyam ka wudire we ka juba chala dono chi SSPDF shiga response ko beken deni Uganda People Defense Force beken ke deploy waken chicken get deploy the indi wana long chike tang ke kene artillery ni chicken kan lat do badana shalin lenya juba road jen godana tikitin tama ka jo wadana shalada no to kor mo teten ko gegejeno ka gwadu ni am kor mo bro
ngai kona kajen kor jugum pay gwasame SSPDF kan UPDF chigaro de realika ka chukan de ni SPLA IO chukan ka magwas dan ejen kor jugum pay wa bada when mo chwaga nyoko mu joy keke and however the report from the ground indicate that these operations did not cause major casualties on the opposition side wacho ajuinika kume nas kene kume SPLA IO bana report ban yo jiktama ka jodana chalat ke je ramdan la spokesperson ko kume SPLA IO man lat kono gwasame riga dana to kelenya gwan mi chala no kume SPLA IO kene nas watiga dadop weken ka dor en shwal ke ijuba ka jodan chalat kichi kono lora bang wa wutin ka kor ka do dana chalat ke je ko gor kono bikan kor bikan oterin winemi ka jodan en chikanalat kume SPLA IO ken charen rale kelung antama ko bikan wore ke juba ka bi ke juba bikan ke ko jodan chalat ke je chala do ne ti wan chika dwala longre wichin winemi ka do badana chago ki jen go chi kuma SPLA IO kene kuma na tarien mat so na me wa shune di alko de ko de ja kapchong gurge jen o de netin kontila ne rigma char de karudin kapchong aduno ka jodan chalat ke chala no tel duombi SPLA IO broda kapchong je ko querian wa ngude lwa yena da rigma char men andaraw sares kan kamra shumana tema mishajiga kuma SPLA IO and woname politically motivated ka kujamo akan bukan korbi kana delter anyok laman ter ke kuma SPLA IO gor kano de doctor machade jelun bane de konishal ken nas national salvation front and lat kona me wa korean awoken kankaling medan ke 2018 peace agreement edan e shalat ken jikindeten duno ka kore wa chukan bigujano de kan chonkel kane dial ki bon dial kontre yu ka Sudan bara wana mo chukan tuman peace initiative lat ke Nairobi chukan lok kene medan a misleading kene mane point de mal 2018 bon a misleading bo kirma yadi che gorjano te mal medalat no kajo chalat gwasem if this group are now moving closer to Juba together it could mean an emerging alliance that poses a direct challenge to President Salva Kiir Mayardit kajo ran chalat mo kana tamulo ka Juba wana me a challenge kel ka kum Kiir Mayardit ka do bran chalat kaje awamen yertung wan long gwasem wa ta dana to kum Uganda kum Uganda ta dan tere wikeje ka South Sudan ko UPDF ngai kone ni ka gwase dan mechi kor mechi to nasir kam de ni tin kola de ni SSPDF la de ni kim yadit kana Nuer army chutogo no ba ka deploy ka Juba amena some areas to kon medan jikan lat chikone shunen so the reality kim yadit gor mono korbe tin rewi ka South Sudan ka Jordan en gore jadar lat ka je gwasame ka jo chalat gwasame to kon kana the breaking news rewicha ka buribiey ka nasir jo chalat gwasame wan walle chetika kurm tuɔɔk kurmo tuɔɔk kam Nuer army ken SSPDF doran shalke buribiey ka nasir county ka do badan chalat ke jen chalat wo charudi realika en kanetin konti la kume SSPDF ko biken netin kontila Nuer army biken ka take chicken kama ka jom chalat gwasame wa ken netin kontila deni Nuer army wa ken netin kontin ala deni SSPDF ken ko kon mak wa ken mak neke ka jo chikalat gwasame ken mak neke kon kor ta dan tuogeje ken mak neke deni SSPDF deni SSPDF ko ken tika kuyer ka buribiey wa chicken netin kon la Nuer army kuyer wa chicken yo dwan mach jen do dan en to kor kaje Nuer army ngai kon no kaneti charin realeka ko biken dorin biken gang kide me ngai kon buribiey chaje kemno wal netin kontin la kume Kiir Mayardit baratem ko chagu jeno Kiir Mayardit che gore mal chiken gujeno ngwano bine ka joy kaneti kontila deni SSPDF ko jodan chalat kaje wan meeting wan wala shaka dwech no ka dio ko jeno tere de te ke Lisbon ka ta dana chalin gaja but kana ngaje no de kani dangdi shili woki ga de dangdi chiri ke toktino na mo ngore kana ngaj but kor jettin en wala ka nasir jo me derogano de yena ngaj ka breaking news en chitogan wala re which ka nasir jo den bana kulin gwase me report dana chanu netin kontila kum SPLA IO te ko rajma cha gor gwase me Ramadan en la cour dung SPLA IO mala spokesperson
no chikala do ne kene ka changa dich ka jen paibang wan la wala ron kina dangra wi jen dangra wi dich kene South Sudan People Liberation Army in a position chikala do ne chicken SSPDF entre wi ka Western Ikuɔtɛria chicken jojrar kene chicken joja long ka chicken eating one chicken ka moy ka bot ka jodan shalat the Sudan People Liberation Army in a position SPLA IO has announced that it force carried out a successful offensive against the South Sudan People Defense Forces in Western Ikuɔtɛria State. According to the statement issued by the SPLA IO spokesperson Colonel Paul Gabriel, the clash took place on September 4th, 2025 at around 10 a.m. in Nadiama Payam, Tambura County. Jolun kono gwata me Paul Gabriel Rajoni ka jodan jalat kimen cheno. Ajene posed in ala dung SPLA IO chicken de nitin kon la din SSPDF ko Western Ikuɔtɛria chicken ke mark ka shukan ka joj akani chicken doran shwal ke Nadiama Payam ka Tambura County chicken ke pan ka shangang wan ka pay bang oron kin dangra wi de dangra wi de ka kep kana ka war ki jor kana mai ka war chicken jo mo chicken lat akani chicken me chicken ka kep akani chicken medical ko waljo ka K47 chicken ka kep rifle ke 2 PKM machine gun ka chicken 1 RPG chicken kep ke launcher gwade dane chikor mo jetoktin ka jom chalat ten re kuro mo kuma SPLA IO chikala do nene akani shike de ni dang bangwan ka kuma SSPDF chicken kan nak re kure chitok ne dang bangwan chili re kuro mo including their commander chicken nak man commander in she an opposition ka kuma SPLA IO chikala do nene akani chaka nak ramkel gwada dane chikur chetoktin akani chan nang ramkel duno shiga de ni SSPDF chicken nak ne ti shop ka bangwan ka ta dane chalat ke and when I'm okay statement mishala the Colonel Paul Gabriel take a job machala no can and kuma SPLA IO can it in contin kan ka match in and contin la unimis chekula do nana in his statement Colonel Lam dismissed what he described as a baseless propaganda Jenny take a job machala do can she can match chicken cap information circulating on social media alleging that SPLA IO forces are attempt to disarm United Nations peacekeeper in Tambura. He said that is wrong and lie. Ajane continue kane kume United Nations peacekeepers mentere ke Tambura kane ke disarm never. Chelugo no mo ajane chetok ajane kume SPLA IO loot can UNIMIS and kane all NGOs. The SPLA IO respect the role of UNIMIS and all NGOs in South Sudan and will not interfere or jeopardize their effort ke joran chalan. Ajane chine roda dema tenen odene kume mala kume UNIMIS and odene yan maj ajane man chalat gwasm go social media ajane chetok ka kane kum UNIMIS kane edwal mai dio jangai kone wapan ke shankang wan re wiki Tambura cha de nitin kontela de United Nation cha meken cha ka keb dio je sha janen chukoro itin na melonga no meken cha ka keb kun yal batel mi cha lelke cha ka pel dobran pal ke je waken telemi chicken lel kane kono shi do shi kaf kwala kuje no ngum la rod batel ri mu chicken le ka chicken kam meken ka chicken ka palwe ka joran chalat ajene kuje UNIMIS ku kana la condemn e mechiro de lat then you gonna condemn along a medan chalat ken aki me chalat akume dung kumente dor ki den kontador wala kuje no kanetin kono makana mike de ni SSPDF ke de ni SPLA IO jen kwala rejaga tama akume mala kume ji SPLA IO kanetela nei mishine lat changa kel kanai netin kontila ji UNIMIS tela mekenti ne kan je jomo che jelat jo me lad Paul Gabriel gatada na chelai ke the opposition movement stressed that its military action are directed solely against government force and not against humanitarian organization or international peacekeeping mission. The statement concluded with the SPLA IO continued commitment to its army struggle, declaring the struggle continue. Jo chalat gwaseme Paul Gabriel jenene which ke jiyun mishini gade yan might korate ka ne kola deni SSPDF so tel medine yan might so man chalat ke social media no ko connecting kon tin mark ki kan ka me jiyun misko jiyun mis cha meken cha match bada jene no shikane kane group da dia na mon shi group da so jo lin kon mo gwasme kor dano chi tore which in winemi ka Western Ikuɔtɛria ka Tambura
kume SSPDF charge kene deni Uganda kel laneti kola deni SPLA IO waken wakere wike juba ka jodan shalinga de gwasame ken all this report kete kona lat korodian ngai kondi alan go mal chedatin ka jen gwasame gorge kim yadi no dara mal dara jenung dara dakre ma cha dara jelun but still ken na mo ken jenilim so kume mandanan lat kono gwasame kume dakre ma char ken kume maraike wudu shalka me serilo jaro serilo ka dobran chig mat ke dio je ci kon right tin ne melong ka konin tin pay we charlin madala kel mi chigren mare ci ken guje no bi ka kor be ken ter en kor mo kor dana kap ken kume SSPDF maraike self ke mi yadit son wala ban ngaje no ci kor ci tuɔɔk ka ja tuɔɔk gonde dangro antem right now alamen leroda men tuɔɔk buribiey ka nasser gwachi je no risherum tin ken SSPDF korro diana matoga ko western ikuɔtɛria kam SPLA IO ken dinin kontila din SSPDF gwan malat ke jen oken wokare wike juba ka tadan chalat ke je jome jenana gore de nung ye according to the report dan shanon ko whatever we say it here mi chalat native content ka media na ki website ni tintere wike South Sudan ka do dan ngai ken jen o te ka mito of course to kon kala redin bu kon lingwas me mi kan goro no balar gene won La international airline threatened to quit Juba airport over safety and security fear. Jom chalat gwasame, I think this is news mugoro de ling latwo. Natin konti la ren yala kele kene nyure wecha ka South Sudan. Akeni chicken gor no brain yala ken bugu nyur ke Juba. Reason and talk ken no akene dwal ken komandan le roda rewi ka South Sudan. You know. Akene dwal ken neme report me pay non ka according to the iRadio report and chicken lat gwasame akene shinatin kontin tere wichin binemi international airline threatened to quit Juba airport over safety issues. No chicken do mo chicken lat. The Ministry of Road and Bridge has warned that several international airlines are threatening to suspend their operation to Juba due to safety and security concern. Simon Majung Mijak made the remark during Thursday extraordinary sitting of Parliament, where lawmakers ratified their air service agreement between South Sudan and the United Arab Emirates. Majung recalled past challenge when South Sudanese travel were stranded for hours in Nairobi and Addis Ababa due to limited flights, saying the government was forced to sign bilateral air service agreement with regional and international airlines. Jolin kon magwasma ngay kon no kuma South Sudan tere airline mede jemede wajadian but medan air force ka ko ken biga teka duom biken airline biken jaka nyur ke Juba ka je ken ala michi na chuga jere wi Juba bu ka Kenya job den ka Kenya ki buga chop ki Ethiopia wa ken la ken wi ajen long chicken mala wi ajen ko di teleng tel ren yale ken so chi kuma che guje no ngwana wana badil bajalat ka airline tit ko ken ko biken nyure wi Juba ajen ko la nena la kan nyure mani airline in United Arab Emirates bu nyure wi Juba ko bi kula nan bi na kula nan gwadan wugaten but kam chikan lat gwasame ken ka dobadan and there's a security concern right which ka South Sudan ken chine gurun wo dong bene law operate ka Juba kodi kene for safety reason kene dwal ken ka kor kon tuɔɔk ajen kwa kin yadi le jogono jin non mal bad lo ka jen go dera mal dera jeno braina mrai kone kene it contin la international tinti airline ni ketine it contin charo jogono bi kan ren yal bi kan kanong awa ken chikala no dong chicken dia nyur ka Juba ke jen security reason na tuɔɔk ajen mele role entame minyo den wo michi ka Juba ka cha ken ndo te win der tan dong bla kon jin ka yoko bo we dadi and after that then brain yal dana gore bo ka je we dadi and bi kulo je mama beje dong di ka Juba bo ka Ethiopia bro kulo nyo monyok ren yal dien min bijin nang we dadi and woni jin we mondo dien bo kulo kotten anyang dong bu nyo jien ka Juba bo ka Uganda ke bo ka Kenya bo kulo nyo kotten ko betel direct flight to Molan ka Juba so na mo are kel medit jem ko la nen go hine to one no de mal de jenong but right now michi kon ngani chiang no international community and wo chikan do la no te greng la roda la ba ngate ni ko kor gwa de dan chia ko linga no shi invest in dial chikan invest ni ken yigan ga do ba dan ga ken ke je wo ngai ken no chi kor che tuɔɔk no ka chi kir che je gor no te mal moderno so chikan shu gujino ngwano bene fly ni ko many invest ko benega gek so that was one of the factor ko miti insecure mitieten tel gwan me de fly ne they can operate ke jere wi Juba so ne me reke latama mishalat enetin content tigaman la roda
Majok disclosed that in 2022 it signed another agreement with Qatar aimed at expanding flight connection to Dubai and beyond, but delay persisted due to safety check at the airport. The minister stressed that these agreements were negotiated in the best interest of the country and its citizens, noting that South Sudan's location at the heart of Africa could allow it to become a regional air hub if security and safety standards improved. Jolat kan wasmo kan medan shiken udishale majokane kan shiken agreement kan tanya ke Qatar Airway ko de kan wo la machal connection flight connection bu Qatar den bu ka Dubai lo tele karek so kan those agreement wa cha mo nyok mo ka bridge ko telengu tele safety re wiki juba akan me juba ntama lora tele korm de ten tele mlinga ne siang dara gwalong tele mo diarek so dere nyala de kan twa nyuten ko ngake jen wo juba won mo gwa me de ngwan dial de ka nyurten but right now ting chikarodin nyoko me ger karodin do be ger karodin ge je wodi achina tigete kore so kan kor top to oblin kon ka tie chiga kor ti easy gor jen wodi ne tin kon tin lat kama la transitional government kan it kon tin lat ke peace monitor they can mal they can no they can kirm yadi they can pressure ko mal de jeno right now kor lat karoti intent ko kon kalinga kor to ka panal kor to ko wetsin ikuɔtɛria tele mal bu kan no rei which ka South Sudan unless sikir mi yadi che gor no be dakre machar be ja konluj ajo me milin kona me gor jen wodi jen nyoka ye kel ka do dan en che to je en ban le radien ban jelen ka kor gwasen be minisia gwas mo ke news ne ki report kona be ko bi kalinge dong tim gor en wodi link ten ba ko ga very important ka dia en ban jegum radien bi atakamal no bye bye.